Ne olacaktı? Boşaltmaydılar. Presden çıksın. Canın artma. Çık buradan. Çık buradan. Biz ушул кезге чейин айтып келип, борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн ыйгарым укуктарын сырттан чыгып кетти, саясий иштер менен алек болуп баштады, мыйзамдык тараптарды карабай калды деген сөзүбүздү азыр биз ошол соттолугу менен далилдедик и мойнуна коюп берди, биз сразу беребиз. Руслан Саттарович, вы тоже скажите. Не, это, как лидер Атамбаш сказал, я ничего не могу добавить. Здравствует наш суд. Спасибо всем за вашу поддержку. Да, я выражаю благодарность в первую очередь, я сейчас пишу тем людям, которые сколько часов уже без воды, без еды, Нет, 11. Вот, столько времени, вы сами можете представить, что без еды, без воды вот так стоят и поддерживали и требовать свои конституционные права. Я преклоняюсь. Мен ошол сыртта турган биздин колдоочуларга, Кыргызстандын бардык төбөлөк бурчундагы, Россияда башка жакта иштеп жүргөн кыргыздарга терең таазиметти алышып билдирем. Мына суу ичпей, тамак жебей 9 саат, 10 саат туруунун өзү бул ошол кыргыз мамлекетинин жарандарынын конституциялык укугун кайра колуна алууга болгон ушунчалык ышкы өтө күчтүү экендигин, каалоолор күчтүү экендигин, элдин үнү каалаган жерге жеткире ала тургандыгын далилдеген үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Прессага да чоң рахмат. И силерге дагы аябай чоң рахмат. Түз эфирден кайрылып, түз эфирден берип отурдуңуздар. Эч ким эч нерсе деп кыйш айта албайт. Ошондуктан коллегалар, кесиптештер, сиздерге да чоң рахмат. Ийгилик болсун. Ийгилик болсун сиздерге да. Рада, что ситуация Спасибо большое. Ну вот, это было решение суда. Сыртка чыккан тартып алайын. Микрофон бердим, лайфтамын азыр сыртка чыгып. Бүтүн Кыргызстандын тарапташтары турат да ошолорго кайрылуу жасайт экен. Өтүп кетейинчи, жигиттер. Можно пройти. Можно пройти. Хорошо. Спасибо. Бүтүн Кыргызстанга полный баягы сикти мыйзамча баша чапкан.
boşaltmaydılar. Prestten çıksın. Canın artma. Çık buradan. Çık buradan. Bizden Rahmat, beni Kılıçdan alın. Rahmat. Beni topluyoruz. Hurmatlı Kırgızstanlıklar, hurmatlı kaydıgelemez jaranlar. Bunu hazırki çeçim. Bu bütün Kırgızstan'ın cemişimiz. Bu Kırgızstan'ın jaranlarının gözünün adamlık hukukuna, gözünün sayloçuluk hukukuna iyi olgan bu cemişi. Köp nersege benim. Elden attan güç yok. Yer bana birliktin butağı. Elden bana kağlı olsun aktarılışı gerek. Birliktin kanday butağı olmasın. Elden kağlı olsun cürgün bana birlik güçlü birlik olur. Buna hazırlıklı çeçim. Dal oşol elden kağlı olsun. Elden dilegin. Hayradan elden koluna kaytarıp verdi degen işlerim diyoruz. Kırgızistan'ın cercerlerinde, buna Rusya, Tayvan'da, Kazakistan'da, Türkiye'de, barbuk jaktan bizde telefon çalvaçı, sırtta жүрген bizim Kırgız'da. Bizden tilekleş ekendigin, bizden birge ekendigin bildirip oturacağız. Men sizlerge terim tazim etip, bunu ol yerde 9 saat, 10 saat su içmey, tamam içmey, öz hukukumuzu özümüz sallayız dep, biz kul emezbiz. Biz adamız dep turgan sizlerge ming rahmat. Kuday kalasa bütün Kırgızstan bu Eldik Partiya. Eldik Partiya parlamente girse, Jogorku Kengeşke girse, mına uşunday bolgon kaleşemdiklerden bарын toktotobuz деген niyet menen baratабыз. Mangdayımızda uşul joldu жазган. Biz üçün en çoğun kızmat, kasiyetli Kırgızstan'ın eli üçün kızmat kılуу. Biz bunu geçen yıllar boyu dalildep keletabız. Oşonduktan ол жерде eldik general деп пикир отасыздар, мен ал жактан чыгып сиздер менен сүйлөшө албай аттым, бирок угуп аттым. Eldik general деп мына